para pakale barahamantia cerita yang memang kini berbekal sami uyaki parikosi dadi pada ngonos keris awinan sareng sami rade sami nganti kang keris siriku parakan pada pria dening sapunika parakan sami tangar-tangar pisan ngrare ya mana bakal mangeju deningipun nyagerang pisan memanah jago ngeju engalan kena kateban nanging lacur gelisan geni kedua karare nenek jani inggih sane mangkin pada mangemos kadutan sami-sami raris ngancik kadutan berapa keleman raja iri ke raris berbekale ngerajang mangkin magulat siati awinan raris meruket pesiakin mangkin sami sengitan iri kering pasiatan emas suduk saling berjaya kadugi saling tembak saling matian kul bulu be rauhin kul-kul mangkin suara bulus punika lah kemuani pada mau sana yaden dulu yaden wani sami sampun kepadem duren malai surya kematiaywa tur maning kewawahe nerare santuk surya ke tanpa penggatan amelo nyemak lidu kadugi rare saniluk ngambilipun blide pada numak banjari wenten sani numbak antuk jeriring malih gati sedang kerobok Dewa Ratu awinan nyandang kerobok keraris kantengan rahir itu bangkin isu bermadu gedung ne mangkin bawa sang sawane sampun nerku medumpuk-dumpuk talerike ada mati nyingal piana
Wenten malih sane patem ningal piana karkuipun. Nene jani desane wong sadina. Awinan radesane mangkin sedina yaki perdesa punika. Warkan padedra. Iya den parkan sami sampun pelasan. Katakan bala wargi. Iya den kulawargi kathah kalersane nandhang kanen. Berapa kali telah serapku Rauhing perbekel sampun sami pelasan. dane jeru bendese kantun. Sakewanten dane jero menese kewanten sane kantun mauri. Kari mampu ketika suka. Dane kewanten kantun mupunin kenging keledangan sane mangkin. Dua rekikit sisane mati mayudu. Dua rekidikan sisane mangkin sane padem mayude. Dan kocapan sapuniku Gelising satu tanin cap sapuni niki sane wau punika. ademaneni layon sari. Ne mangkin cerita ya marare saat mandani nyoman layon sari. Lani jaya pranereku. Kaping kali saat mandani nyoman jaya pranu talon ne mangkin baosang. Sampun sidama cepu. Sampun rekusang kalih ne mangkin metemu ngiri kering nestalo. Matemu dan nering swarga. Inik pepanggih dani tansio swarga ngiri kering jagat swarga. Maka kali makanan tormarga. Kengin pekekalian mekekaronan rekodane ini mangkin melanturang pemargi. Duane ngedane tanpa dusun. Inggih santukan dane sang kalih punika tan meduwi sisip perkone mangkin. Kawan oleh kabang janin. Dening sedan dane sang kalih pulih saking kedayu payai. Apa tara sami membau. Duani ngasa punika arare sile batara sami mekayunin tur mamaosin. Kapatu dane kajung. Suwireh patut perkodane sang kalih sampun kepuji kesayangan dane. Kaling jihang
kenging sampun kelingi kang jadi kena keluargane mau tamu jadi luwih suci kening duwin nirmalu jati-jati gemeraga luwih meraga suci jati nirmaler ku punika sapunika kajarannya inggih sapunika daging kabaos satwa puniki asing melaksana inggih sapu sirugi sane mangen laksana rakajeng swarga kapangohang raku kebaos pacang mangkin swarga reku dedane sane solak rakajeng punika inggih wantah menika daging satu puniki sampun puput pangalikan nang carita inggih pungel sampun puniki mangkin satuane dorane mangkin kadugi sane mangkin dan kewarnan lampah hiru tani nucap